Alright. Namhlanje ziyakhala sikhona lapha e-studio sethu khona la. SK khona la MSK. MSK Studio Production. Kwesikamsana lapha esikhona. Weekend yethu njalo yokwetshisa bakithi please. Sicela usubscribe mawuqeda ukubukela laphana ku YouTube channel yeNyoni Mnyama mlando wethu kuthiwa Nyoni Mnyama awuvula space kana Nyoni Mnyama mlando wethu please sicela usubscribe ulike and forward futhi njalo into enhlala sisenza khona uzohlala ubona more ubusulandela iFacebook page yethu futhi Nyoni Mnyama mlando wethu ukuzothole yonke ama updates wakithi siyabonga sicela ukuthi sike sidlalele lapha kancane